Королева суроолорго жооп берип, интервью бербейт. Бул жолу ал кабарчыбыз менен такка отурушунун мааракеси. Асыл таштар тагылган империялык таажысы, анын атасы король Жорж VI экөө тагынганы тууралуу сүйлөшүп отурду. Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. But once you put it on, it stays. I mean, it just remains itself. Башты көп кыймылдатпай түз туруу керек го. And you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break, or it'd fall off. So there are some disadvantages to crowns, but otherwise they're quite important things. Такка отуруу салтанатына королева алтын араба менен жеткирилген. Анын салмагы 4 тонна. Ал ыңгайлуу болуудан мурун салт үчүн курулган. It's not meant for traveling in at all. I mean, it's only sprung on leather. Not very comfortable. Were you in it for Аны a long менен time? көпкө жүрдүңүз беле? Halfway around London, we must have gone about 4 or 5 miles. We can only go at a walking pace. Yeah, The horses couldn't possibly go any faster. right. It's so heavy. Ошондон бери 65 жыл өтүп, ал даңазалуу окуя тууралуу башкы каарман биринчи жолу гана өз оозу менен айтып берди.